Yo, namire bukmak Yolngu, numakangama Yolngu Radio News. Covid-19 update, November 18th. Yo, namir warpam. Tuanja dawo ga warpam kulimurung. Covid-19 ja kaduana Northern Territory diang minbala. Kadiang bala still 19 ga yulungo Covid-19 mirjadika ninna. Enting. Ka yulungo malanguni, nguni ka Catherine ka Robinson River ngor community ngor nina. Warpam wala ka nguni libili yan tiri ngor wanga ngor nina. Ka government to baingo yana di marana yulungo la yurta yulungo mala Covid-19 mire katurja. Kabayango diang bala yulungo anamlan o dawin Covid-19 mire. Your anti-government ka health jama mala walka nakun barak larum Covid-19 mire umala. Kadiangun bala nakun limur tuka maltun gamri tirdalgun mala romgo marka tuka warpam limur nina makum safe. Kadial update ngur nakun tuka rum lakam wanan malanguni di yulungo nguni ka Covid-19 do ridiktun kawanan ngoy mala walal. Ka yurtan rules Catherine go ka Robinson River. Covid-19 ya ka duana muka Northern Territory. Ka 3 days ago being or Monday or 15th ka yaon go Wednesday 17th maramwalal 19 yulungo Covid-19 do ka ridiktun dikka Northern Territory. 13 ya yulungo Catherine boy ka 6 ja yulungo being or Robinson River community coronavirus mala. Ka yulungon mala dual ka household contact katarangor ka Robinson River. Household contact yang ay meli yulungo malanguni kanina wanga ngor rambangi wangangor ka yulungo ngunili dinguni riri maram kinawa wangangor. Ka wanga nguni yulungo nguni ngay ka Covid-19 do ridiktun white pill na ngay. Ka nguni namun na yurta COVID mala cases nguni wala marami yulungo nguni riri mirin mala kanang maraman wala nyual ka ngunal na bala ngayatam Howard Springs na. Marka to gulmaram nguni di riri grupa nang ripurungal. Kadual nguni yurta rules mala gulmaran na raw marka to COVID-19 yakka lachuare yun. Kuru kam limurtu ka mask, nguni limurtu ka yakka na kunwanga ngurjan na nguni limurtu dawartun ja. Katuan ja ngayi, tu ka marchi Rome, ka Monday 22nd November tu ngayatam. Katuan ja ngayi Rome, ka warpam ko yulungu dial Northern Territory ngur. Catherine, ka Robinson River, lockdown ngur mada, tuan ja mada community. Ka Homeland mala outstation warpam lockdown ngur. Kumur galki pingori di community ngur. Ka wala lang unjo lockdown dawar kataran ja Monday 22nd November yurjik jagolok milmit pa. Ka lockdown Robinson River community nyo dawar Thursday 18th November yurjik jagolok tibile. Lockdown ja dal mayali nina numatuka jinawa yan wangangur. Ka dawar tunya numato ka 5 ko yan reason ko. Katual malangon ni reason ja. Numato nga ma walal to fay miringoy room ya ko ya marchi. Nguninja mele ninja nguni lockdown ngurana. Kaya na niru dawat tunya bingro nukalay wangangro. Dia kono kamro kam 5 reasons ko. Aduala man reasons ja niru bingro marchi o dawat nukala wangangro ja aduala malanya. Number 1 ja. Niru marchi bala clinically o white pilli o marchi niru kamara ma COVID test o niru mara manguni jacket na vaccination na yako. Number 2 ja niru marchi dawat nukala wangangro ka marchi niru kamara ma unini jal niru mara manguni ngatta important malany pelanya bican ngatta kamerikin. Number 3 ja niru dawat nukala wangangro ka marchi jamalli uninje yako essential unye military important ka repunya bilenya bican doktor nirbuna kana ma doktor na honest na. Number 4 ja
niro dawatun outside nukalawangangro 1 hour yana marniro exercise unalena nukalawangangro front yard kurangula unile biliniro ninanyagura galki wangangro nukalay yakana niro dawatun yanga markinya outside nukala gate ngro 5 kilometers being nukalawangangro yakana niro dawatun unin jalya niro marama wanganya yolnguna being nukalawangangro palanyamari marchina. Number 5 ja nir dawartun bengun nukalawangangro unin jadea kuna risin ngumak niru marchi ajaka nunguguru tumirio uni gura wiriktun ujal kungai niru marchi ka dawartun nukalawangangro. Kadwan jadawo nguni yurtumalakana kun Catherine wo Robertson River Community visiting November. Testing no malan nguni yul malan matokan ni mariki Catherine lil visiting go kanguli mato kunara wala lain after 7th November kanguli mariki visiting wala lain bala Robertson River lil o homeland malanguni gumrugalki ka if mato kunara wala lain around 11th November testing malan wal to ka dial jamala community ngudi ngi di mala dates to ka test jamala mato kayul ngoy mala ka maram ngulin mato balay din visiting ko kamariki ka ngulin dito visiting wala lang dipali di community lil kani bili jak jin maram mir nito testing nguni di maram ka ngulin dito ali di dipali di wangal marang visiting kani baingo jak jin marang o wangay yan ni maram jak jin nito test maram ka isolate mir kanang marana mir tararan to kawangang ornina ka bainong to test room irwana ni riri mir o baingon ka kalkon nito wana balang nungot nguni di test negative kya mayale test nuna walal ka walal manak maranguni ni ka baingo Covid-19 do ririkton kangol kanakon health staff para kalkon test ko ngundi wana balang numato na kono ni coronavirus ka ngetam kanguli ngay nguni di yulngu na kun bay ngunan nguwanga wanal ngay to kanin na nguni ngay to test ko kagalkon walal to kung yun nguni di yulngu ngay to kagana ni namarka. If numa jal na kun COVID test ko, please contact my hotline lil on this number 1800490484 Pululakaram 1800490484 Tuali number to contact. Uniniro ngula ririkton ka da kay ngama duala malany symptoms duala marmarin niro o gormer iro marmarin o gormer ire ngalpar yun mritri dal kolkoro ngula doat mamanguni ngalpar jawar yukura ngirit nong yukura ngal yun o ngirit miririne baingon ni gura da kay ngama wangit ni gura o ngata ni gura luka ka baingon ngula ngata nyang ni nawi da kay ngama o wirpinja yakanan ni gura jaltiri ngataw luka na ni yako loss of appetite gorme iri marchini umritiri marmar ni gura uninya ni gura ririkuna marchi aga mara nga duale COVID test waritya yaka yana marchia junama clinicalnya ring him up duala number kam ngatilinja 1-800-490-484 bulung are lakama 1-800-490-484 dualanya number birka mrio walango ninumay gura nina duala wangang ngura ngaraka ngura Northern Territory Dawin ngura o Anamland o Wanaka unijal nirumarama dualay test ka marangitiri nani ready gura ngata madualay COVID-19 o baingo pulung arairo nambang lakrama
1-800-490-484. Pulugare lakam 1-800-490-484. During diangola walyo, tuala nongo rom yukurang barak ngora, ni jal nyanir marchi, ka mara ma COVID-19 vaccine. Tuala nya military important ngelemrungo time, ngelemrungo mara ma duala vaccine, mar ni yurukon gandana miri nuna pena ni, ka nongo guruto miri na wala na, wana miwanga ngora. Tipungorong ni COVID-19 reading ngoro. Nguni ni jal ni mara ma duala COVID-19 vaccine, ring them up clinically ka ngang turara wala na. Jama nguni appointment nunga ni. Ka ngang turara wala na, nguni ni mara ma nguni jakin, kalki ngui wala na ngang turara letter o certificate ko, nguni kura lakarama, bikin ka bilna ni nguni mara ma, nguni jakin madany. Yo, thank you, Numalango. Butter Chidao, Tambal Yolngu Radio.